Tôi pertalang nak kasur kebacam laisin ya roy utruai. Ya roy utruai, ya roy utruai, ya roy utruai. Ai sing sap keti kebacam. Tesa sien pan ngai ku belang ya pi barok ka ba playok bandar ringkat akan dikacan mit kadai ka ba ublei layok bandar ringkat ha ka cim ka jongi. Ngilayok bancam ya ka Sngi ya nu sunam ubat thamai khat ar teli ki Sngi. Barok kadai nak kacing isnai ka jongu. Banglayok bancam hadu kani khlemat ka ba mentah. Ban ngai ku snam ngai ku blai snam thamai ya pi barok ka layok bandar akan dikacaka kum joro ik ba pel lyngba ka online stream. Ngai ku blai snam thamai ya pi barok. Teni kapor dia subhaya pi barok ki bayok ban wan hakni kapor ki bayok ban wan hakni ka ching sakri bangi yo ban mane bangi yo ban yaro ba bangin yo ban peran buram ya ka kerteng ka chung tuai nga dia subharo ya pi ki ba page lyngba ka online stream ya isngap yang ni ka chingi kai pi yo lyngba ka ni ka Jaka lyngba ka ching mane ka ching yaro bakan long ka jingkyrkhu na Bynta ka ching em ka chung pi barok teni kapor ngin yo ban sedang no kan yo ban pulis wa na Ktien ka chung U Blei Hadin kata siya ban pendam ha Jingduwai. Nja ban pule naka sithi upol sikinong koren ka baar kalenong ka ba saw ka dekat ka bakan riu ter ongkum ni. Na mar kata ngimman phachu hanrei la ka longro ba ubreu ba habar jongi ulan nang chot penban uta ubreu ba syapo ulan nang syat hala ka Sngi. Na mar ka cincin car busting jongi ka batang sibet ka nang penlong na ka Bynta Jongi ka jingkia ka buram ka ba palat bat ka bom cukut. Habangim kimi show ya ki ba yoi. Henry ya ki bom yoi. Namar kita ki ba yoi ki long tang sibet. Henry kita ki bom yoi ki yaine bom cukut ken. Ktien U Blei ka ong ba ladangi long kumno ro ladangi snow bangi latrot kanu ladangi snow ba ngam dan borsho. Henry ka ong yang kumne bangim man phachu hande la ulong breu ba shabala dangi chot kan do lang ni semcing kan do ai bangin nam snow ya kata in snow ba kamen siam ko chongi kan yai ruham ha bangi yo ban sakri U Blei lagi ngim de ban snow temmen ro ai ha ba ka do chongi la kan temmen ro hande kamen siam ko chongi kan yai ruham na ka Bynta ka Ktien ka U Blei na Bynta ka ching pen em ka bangi yo lyngba U Blei tongin yo ban lei ban duai lang ni kapor Inja ban Jowai inja ban penkentang na mentah kani kecan mie cong kani Sngi ya kacinorkan bangin jo ban IT apa kacinorkan cung tuan. Tuan yo man aingo ya me sen pat kani kecan mie. Gua man aingo ya kerteng ke donbor pa crowd bor ka cong mie. Gua man aingo sa ko tuai ya kacing bha pa kacing Sngi ka cong mie. Gaya man aingo sa ko tuai ya ba mame me yo ban ringkat sa ko tuai do kani khlemat ka ba mentah sa ko tuai. Tuai me ya ban wan lam kani ki khon ki cong me kani ka Jaka sa ko tuai me. Me ya ban wan lam kani sa ko Bikin ya banwan ha kani ka Jaka sa ko tuai me. Dai da kacing pen la ka cong me. Dai da kacing ai bor ka cong me. Dai da kacing pen ki ka cong me ki ben sem ki cong ki. Bikin nam so hon bikin susong ha ki cong ki yeng sa ko tuai. Andai bikin ya banwan sa kani ka Jaka. Bikin ya banwan man mane ya me. Bikin ya banwan man yaro ya ka cong me. Bikin ya ban pen kraw ya ka cong me sa ko tuai me. Tuai sem ma me ko tuai kam no gunti ni ka Jaka sa ko tuai me. Tuai tap dak snam ka cong me sa ko tuai me. Ai bakas Senam ko cong me kan yo ban tap ka cim ko cong i wei baro yang i baro ki badan nak ka Jaka berkum coro ki bas ngap lyngba ko online stream sa ko twa kini ya snow ya cinor kat ka cong me kini ya snow ya cipin slek ka cong me kini ya snow sa ko twa ya cing ki ka cong bersem cong me apa ki donor ki cong i bakin khali biang ya ki cim ko cong i bakin ai bor right lo wan nam snow le rai wan nam snow wan nam dan kan no ka cing so temang ka donor ka cong pi kumbak Ktien ka cong U Blei na ka kitab sam ka pasi spa ko ong Tuyakan or so tenang. You try. Dan ni kejan mit asal begin yang, jadi langit pen keralang you try ni kejan masih. Only one spoke out the stars ablaze. Only one could breathe life into flame. Only one could calm the raging seas. Only one has power to heal. Only one
the stars so bright. Only one could breathe life into me. Only one could calm the raging seas. Only one has power to heal. All the praise, all the praise goes to Jesus, and all the praise to Him alone. All the glory and honor forevermore. All the praise to Him. The Balang, only one, left heaven for us. Only one knows every pain and loss. Only one could guide my soul to sing. Only one that gave above. All the praise, all the praise goes to Jesus. All the praise to Him alone. All the glory and honor forevermore. All the praise to Him.
Jaka drive an idol Shillong. The crowd drive a curtain of the court, Jingiaroh. Oh, but up to Burma trying your manation. Oh, long to Burma trying a curtain of a court. Up the door to go smoke at no one rap being you see the Jinmane at tribe and your but money you could think of a coat Jamaica. I begin your snowing a Jingduwai Jamaica. You get Jingduwai the German sim Jamaica and the Jingiaroh. Oh Jesus. Right at the door to go smoke at triangle and rush. Should be Kaburamba. Oh, Jingiaroh, long shujis. Tingin waran ni gusto ko bejam ni ko. Bro, Jingiaroh kinai Sohthri. Bro, kaburo kinai lug Sohthri ni ko.
This is my song, praising my Savior, praising my Savior all the day long. Oh, this is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Minta ngapin mana, minta ngapin mana, minta ngarwah, minta ngarwah. Oh, ya roh nongpoh kat Balang, minta ngapin mana, oh minta ngapin mana, minta ngarwah, minta ngarwah. Ya roh nongpoh, ya roh nongpoh. Ada yang disebut pemenabia, minta ngapin mana, minta ngapin mana, minta ngarwah. Oh, ya roh nongpoh kat Balang, minta ngapin mana, minta ngapin mana, minta ngarwah. Oh, ya roh nongpoh kat Balang, ya roh nongpoh, oh ya roh nongpoh, oh Balang. Tingin alang ke jingkyrkhu tiga bejam Sohthri. Dipertabi yang haleluya. Ada ke jingmane seisin haleluya, haleluya. Tingin lang inyaro lang Sohthri ni Kwah, ginawa ni Jowai. Bless the Lord. Gilit lang ang tap ay kinigising. Tingin tap sa kinigising ni Kwah. Wala. All who gather in the holy place, bless the Lord. All who call upon the God who saves, bless the Lord. If your sins and if your sins have been washed away, bless the Lord. If you stand only by His grace, bless the Lord, bless the Lord. Balang tingin wala, oh my soul, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Let everything within me, let everything within me, let everything within me bless the Lord. We're singing anthem, we're singing anthem to His beautiful name. Bless the Lord. Join the heavens and the earth proclaim. Bless the Lord. His mercy is great, His mercy is great, and His love endures. Bless the Lord. Faith is strong and our hope is sure. Bless the Lord. Oh, bless the Lord. Balang tingin kyrkhu lang Sohthri.
singin wa di ba yang Jaka kentang jong di ba yang Jaka kentang jong di ba Kwah U Blei nong bên la da bo jong di ba ro lama Ryan thầm nhắc cái tên trong người Kịp nên bắt với theo kinh bên Jingiasyllok bro Jingiasyllok jingmane Na jingiat na jingmane basta Come and see Jingiasyllok in your own I'm gonna go behind drive and I go to the Jingiasyllok and all the chains are broken and I have been set free and every word you've spoken
watching over me. So how can I stay silent? Tingin protect my jingiaroh, you're trying to get jingiaroh. Living in your presence, never be the same. I've been found, and I've been found in you. Now I'll sing out your truth. Now I'll sing out your truth. On my lips, and on my lips still shout out praise. Now I'm gonna dance for all my days, 'cause I see the wonder of your loving ways. So much joy in your embrace. Makes you wanna sing and celebrate, 'cause I see the wonder of amazing grace. When it happened, jingy, in Ri-Bhoi, all the chains are broken, all the chains are broken. I have been set free, and every word you've spoken is watching over me. So how can I stay silent when I hear you call my name? Living in your presence, never be the same. I've been found in you, and I've been found in you. Now I'll sing out your truth. Now I'll sing out your truth. While the Punjabi is so good, and on my lips still shout out praise. Now I'm gonna dance for all my days, 'cause I see the wonder of your loving ways. So much joy in your embrace. Makes you wanna sing and celebrate, 'cause I see the wonder of amazing grace. I take it wide in the standing in the jingiaroh. Oh, all the chains are broken, and all the chains are broken. I have been set free, and every word you've spoken is watching over me. So how can I stay silent when I hear you call my name? Living in your presence, never be the same. I've been found in you, and I've been found in you. Now I'll sing out your truth. On my lips, and on my lips still shout out praise. Now I'm gonna dance for all my days, 'cause I see the wonder of your loving ways. So much joy in your embrace. Makes you wanna sing and celebrate, 'cause I see the wonder of amazing grace. I think it was and I've been found in you. I've been found in you. Now I'll sing down your truth. Again, Ri-Bhoi says, and I've been found. Oh, I've been found in you. Now I'll sing out your truth. Now I'll sing out your truth. On my lips, and on my lips still shout out praise. Now I'm gonna dance for all my days, 'cause I see the wonder of your loving ways. So much joy in
you try and you in all our praise the Lord of my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Jingduwai, I don't go for Sohthri. Oh, we bless your name. Oh, we bless your holy name. Try tang Shillong kabura. Oh, I go to you. Try. Jaka tribe and I go. You don't go down go crowd tribe and I go. Oh, get up take a door no go Sngi tribe. Jesus, we go begin yang ni Jingiasyllok. Begin lap begin yang ni Jaka tribe. Ini baru tribe Jesus ni nama Jingiasyllok Jowai. Oh
You are Alpha. You are
Akan miko bagi surga penan buram shishayo trani ke jami. Angin wabi se sini aishme ke buram. Ongi aishame. Oka. Ktien U Blei bersahana bersahana
Tongin kiner lang ngikti sagi. Sohthri ini kekleman. Kena kejimpen selek Sohthri. Kat banginang ruai ini kejingruai. Let's go to Ktien U Blei. Udah ada ke Jaka. Aku angin long sensitive human Ktien U. Kat banginang ruai ini kejingruai. Kwah ban miss ini ke anointing. Aku angin kamte ini doa jengi. Ngin rai shipon. Yes Lord, Holy Spirit have your way. Tongin rai biang sejisi persat hanga. Nagba purong mi gajidar kat jomen Ktien. Tongin kiner lang igikti Sohthri. Naik kiner Sngi, naik kiner seno. Kiner jomen Ktien. Udah ni ban penluet ni do jengi. Udah ni ban ketak biang ni do jengi. Oh, untrai jomen Ktien. Let us belong sensitive. Dia ni udah ni ban le kamba. Ayo ngau ini jikpen selek. Sukner Sohthri. Klet suai dia isipon. Oh yes Lord, kini kepon. Kebakirpang, kebakam kirpang. Ktien U. Ki ini Jaka. Ki Ktien U. Hallelujah Lord. Ngai ifidan give them kosil. Oh sipon ngin rai. Ngin not bantoy baru Ktien U. Ngin pen kia igirukam. Ngin pen kia igirukam ki order Jingiasyeng. Ngin not bantoy baru Ktien U. Oh yes Lord, sipon. Do it. Yes Lord, hallelujah Lord. Hallelujah Lord. Yes Lord. Bersadangan Ktien. Tongin wise sipon. Hallelujah Lord. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord Jesus. Oh yes Lord. Sedang mentrai Ktien U. Yang kecing try play jamegi kon jamega tra. Try anglo ni kecing kita jamega sejisen pa. Anglo ni kecing pentemai borga jamega pa. Revive us O God. Pentemai biang ira try. Kat bagi nang ruai jamega Ktien U. Oh gitra. Ada bitra betul betul Ktien U. Yes Lord. Long sensitive human Ktien U Blei. Yes Lord, yes Lord. Hallelujah Lord.
Yes, Lord. Thank you, Lord. Bersat, hallelujah, Lord. Kwah mesti kini kebor. Kini kebor Jung Blei. Yes, Lord. Thank you, Lord. Oh, kita lagi try Jung Blei. Nama kita ingin pendekut jubah. Hallelujah, Lord. Kira bashandere baseke. Oh, yes, Lord. Yeah. Holy Spirit. Try pendrung yang ego try. Siapa jeliu jaga jingdan jami. Bersama koi. Pendrung ini jaga donbor jaga jingiasyllok. Yes, Lord. Jesus gimana? Hallelujah, Lord. Jesus gimana? Jesus gimana? Holy Spirit. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you. Thank you. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord. Holy Spirit. Kira basyande. Ibu Rabbi mensim berkot. Berapa sim Jung Blei berim. The Spirit of the Living God is here. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Jesus, thank you, Lord. Jesus, mani mega try. Tangi mega try ni mani. Mani. Thank you, Lord. Agni kebor. Mensim berkot. Udah ni ke Bynta ke berkerau. Ban ketak biang ke Dongmuloom jingkyrkhu Jung Blei. Siapa try have your way. Sohthri dan apa yang jauh pi. Kahir ke jingpen selek jauh mensim berkot. Sohthri dan apa yang jauh pi. Kadang ke jingpen wet ni ke Dongmuloom. Sohthri dan apa yang jauh pi. Blei yo ban wengi itu ke jingmong berok ke basak ke basne ke Dongmuloom jauh pi. Kadang ke jingpen tengan jauh mensim berkot. Wat ne mesi ke ni ke kentai ke ni ke por. Mensim berkot dan ni ke ban pentengan ni no reno. Dengar keadaan ke jingmong ke Dongmuloom jauh pi. Makadaan ke dulu ke pelan ke Vietnam. Kini ke por pun revive. Ia ke jingat. Ke bagi Dongmuloom try. Dan belajar human sim ko yun kata. Ban pengam juga jingit. Ke jauh Blei pa ba beneng. Ke Dongmuloom. Ke jauh pa. Ana mesi kena ke por. Su pedang human sim ko. Su pedang human sim ko. Thank you, Holy Spirit. Bersat hangat mensim U Blei. Ngin wa sisien arsin.
Kat ba U Blei men Syiemlieh udang kata igi kon. Ngin rai. Holy Spirit. Oh yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Try nga ay ngo ime ba mekta ingi go try. Ay ngo ba mekta biang igi kon gi jame go try. Filak ban syong ke jindor kat jauh terai. Kau boleh jumpa dengan worship team. Ini kau por. Ngan poi sih ke Ktien U Blei. Bani aingo U Blei ke jindor kat jauh Blei minta ke janbet akan dia ke Jingiaseng ke jingkyrkhu. Tongin ong lang haleluya. Ong lang sejisian haleluya. Sesisin negara suruh berkham jam, hallelujah. Thank you Lord. Tongin ai ke jing thafti, ye ke presence ke jendar kat ke jom men Syiemlieh beda ke janbet. Ngan poino si ke Ktien U Blei, bangin sependap ye ke order jong ke service, nang ladap keren ke Ktien U Blei. Ngayok skau ke dang ke Jingduwai ke U Blei. Bangin hang tai ke U Blei udang tray udang ketak nginem ye wit ye kata. Re ni ke por shwa bangan poi biang Jaka. Ktien U Blei bangan keren agani ke klip mad. Ngakwa ngin ye khabre blang ye khmad. Ngin ye Jowai. Haleluya abakopa. Ngawan biang de ke Jingiasyllok khmat ke khet ke jing ai ke jome namar ke snam ke jong Jesus Christ. Terangi yang biang ke pa ke Jaka ke berkentang ke jome de ke jing syap tiang bat de ke buram ye me kham tam men Syiemlieh ni yo skau ye ke jing don jome bat de ke jing tray ke jome ko pa ni ke janmit ke try ban nginget me don ke berkrau men de ke janmit lyngba ke Ktien ke jome nelor ke ni ke jing penslek ke bangi yo skau ke ni ke klip mad ngapan biang ye berkham klan ke berkham jor Kompanyang ke bertemai jong men Syiemlieh kan tuj hanga kan tuj hangilang barok kan hikai ngi ke jimpen slek jame men Syiemlieh ban ngin Jowai ke pa ni ke klip mat ai bangin nang ban connect bat ke ni ke air jame men ke Ktien jame men kta gi khon jame lyngba ke Ktien jame men pen temai bor men pen ke4 men revive ko try jisu ke Shillong men sem ngai men pen kia la dan bapang ko pa Aga met ke men sim ke jimo jiperkat ke dok nut bero. Ngai men pelat la dan ke besyate namar ngayo skau ye ke jingdan jame ke baklanya ke ni ke por. But try ngada nget ko pa abang inang ban burame me go try men tray ko pa ke ni ke janmed. Hikaya ngau ba kren ke Ktien jame kom na bangan connect but me men sim ko. But try ngada nget ko try men yo buram ke ni ke janmed. Lyngba ke ni ke jingkyrkhu kerpang ke Ktien jame. Ngalut ke buram sibe ke kerteng jauh jisu Jowai. Amen bad amen. Dalam himpat hat tengin ong biang iro you try laisen. Iro you try. Ta sa sing ni abe ke jing thak ti. You try ke jindor kat jong u. Ngai ngo U Blei ba ke don ke Ktien ke jong u men ke janmit ke dok lut ke jonga. Adien banga Jowai bangan Syiemlieh ke Bynta minta ke janmit. Hari ni ke klip mat ke Ktien ke U Blei bangan sambiang sepilang bero. Pigi bapet lyngba ke media platform keleng.
ngai ku blei pilang kum jo ke kerteng jo try banga kwa pinem pet sini setai namar kada ke jinar kat ke jo blei menta ke ski ke bakham kerpang banga kwa pin siem mi ke ni ke Ktien jo blei banga long dok long snam ke jingem jengi banga nget ru ke ni ke Ktien ke bau blei bo nak mentau ni usnam betumai arjar arpusan ngala duai ngala perkat namar ngadon kat tu kat ni ke banga daiban kren Iga Ktien ke Jong Blei, hagi Jaka ke bangat Syiemlieh keren wat hagi ni ke Jaka menta. Ngala Duai bat ngala Kwah ban keren di giwei pat ki message nrei aga jing penki bat ke jing shon aga dot note ke mensim ke Jong ah banga wat di ke khmat Jong Blei. Kedan ke message ke belong simple wat la ke long deep root la ngi ngam mi ke ni ngan i ke jing lam Jong mensim ke khoj i ke ta. Kene ke belong simple ngila keren man la ke por kerpang kam tami pastor jengi ila ju keren bai ke ni. Kiwei ki sekri jong utrai kila keren ni gini. Bat ngarungan keren ni gini mendaga janmit namar nganget. U Blei doan ke bekrau ban pinken mau biang yangi. Naga bentau ni usnam arajar arpusan. Bat ngaranget kani ke snam gandai ke balalong ke bekyrkhu. Ia ke jingim jong abad jong pi. Tongin ong lang amen. Ong sejisian haleluya. Dengan pelit nak naga Bible naga kitab Deuteronomy ke lenong ke bersipau. Pelit ke Bible jong pi naga nega. Bynta jong ke testament ke berim Deuteronomy ke lenong ke bersipau ke dekat ke bekat ar. Ngai kerteng kum ni igni ke jingkren ngan ya ji kai kindiat ka ong. U Blei u Kwah ayu nangi. Kita kadai ke jingkren lani ke title jong ke ji kai menta ke Sngi. Pindapet na ke kitab Deuteronomy ke lenong ke bersipau ke dekat ke bekat ar. Itu i subheading hang tu dan itu kidak ki bayong. Kata U Blei u Kwah ayu nama. Kita ada ke jingkyrkhu, ke U Blei u bo yang apa dia pi bat bangin sngoto. U Blei u Kwah ayu naga jingem jong apa jong pi ngan pulino ega Bible. Ko angkom ni minta te ko Israel u tribe U Blei jame u Kwah ayu nama. Tang ba men syapting u tribe U Blei jame. Ba men ya agalenti jong u baro. Bamen eat ye u bat men syakri u try. U bau Blei jame daga dot note baro. Bat daga men sim baro. Ngako afin pen bod igini ki lain ki bekhado ong kum ni. Ong ban syakri u try. U bau Blei jame daga dot note baro. Bat daga men sim baro. Ngayo ita ke Ktien kat bangadang wat ban pen krek. Mendai tangai gini ke jingkren mendaga Sngi. Pi ngaduai wa ila ke jong ke jingem. Ngong atrai kat artuli ki Sngi. Mentau snamu betemai ki layat. Temedan ayu trai naga mendaga jingem jong ashimet. Ningkong ngaduai ila de ke jingkyrkhu. Ngaduai wat ia ke family ke yang ke sam. Ngaduai wat ia ke jingkyrkhu. Kabau Blei u ai hangi. Ngawat ia ke kemat jau trai namar ngaladap nyau lupa. Si bon ba ki pengihap ban keren bang Ktien U Blei menta bro si snam unu snam tumai arajar arpusan pi nga duai bat nga wat iga kemat jong Blei ngayo iga ni message ka ba simple ba bat kawan ke jing shon na ga dot note jenga ka baong syakri ba nga menta snam daga dot note baro ba daga mensim baro tongin ong lang amen nganget kita ke Ktien kam dai tang nga shimet kam dai tang ke yeng ke sam jonga nganget kini ke dai lang ngilang baro haleluya bakat ni pautli gi snam gil ayat ke jingem jongi U Blei lo don ringkat ban nganget ru mentau snam U Blei unyai don ringkat tongin ong lang amen henrei ke ga bang Kwah ban kren menda ke janmiet ke dai gene tongin em shie syakri sa kum jo kum lalet gi snam baro tongin em syakri U Blei aga kerdan ma ke level ke bakamalor tongin yo iga jingpen pauru no Blei iga bakam lor ka bakam jeliu la dang abo ita iga Ktien ka bakam mayan bat ka bandan impact ru bat bengin dan breakthrough ru aga jingem jengi tongin ong lang amen pi kani iga Ktien ka badan po ka kitab Deuteronomy pi ngadang perkat ngong atrai plan ka long simple
Naman nga perkat sibon, nga namot try ublay unay, mo da ba kumni kumtay ba let's say ba kham bampat da don jing pen pau nga expect igata, ba let's say bampat ju kham yo sngo, pat kham syampang nga dang expect igata, and ray pen ban nga yo ini ga ktien ka balong simple ba, ba ta ka day kumni, shu syakri bahaya nga mentau snam. Kabamot yo ublay. Pi nga ken mau ga way step, men snam udah benai Disember 4 Desem. Dan kumto marsin sedang iman ubnai Disember la dengan bakla. Ngadang syuyat lenti ga Bible nga claim da meditate. Haga way ga step ya ga Bible nga claim da meditate. Nga syuyat kumto nga syupulit kumto kerke. Mga dayro ban let trainer sa office nga yat kerke. Kumto nga puli ga Bible but nga poi puli bang ga to ga Bynta. Kaba u Joshua u shat kren. Kaba ngiru ngila kren la bonsien. Na ga Bynta jang ga pulpit ban yalap. Bat ngiyok ngauru nagi ba bon ba gi brio jong blai gi ba kren shi kren ye to ga Bynta na ga ktien ga jong blai ga ba Joshua wong mangaber ga yeng jonga ngin syakri yo try pinga poi biang ga to ga Bynta kare ga dekhot ga ba long dok long snam ye gi ba bon gi kristan ngila e wa frame yeng da ga to ga dekhot Bible ga ba Joshua kren wong la da fi jet ban syakri te gi blai tau she Shillong wa nrai wong mangate bat ga yeng jonga ngin syakri bat yo blai ba em kata ga ktien ga bangam Kwah kan man rem naman nga dak syuyat kum to kata ga Sngi nga klam da meditate penban gawan ga jingshai ga balong kensan kum to kalong kumbawan ha kalong kum ba pom lele kum to kawan kensan bat ka syuan ga ni ga jingkuli ga bang bo ngong balay ni Joshua ulet bo i ga to ga kentin syakri balay bo pat de gi we gi kentin ko bin sedang men syaskor kat bangadang puli na gani ga Bynta jang ga Ktien U Blei nga kawan kensan ga jing perkat nga balay ni Joshua ulay ong mangabar ga yeng jonga ngin syakri yo try balay bo na ga way pat ga Ktien haga Jaka juga to ga Ktien syakri pitim nem ladaw bo kum ni ga long ladaw ong mangabar ga yeng jonga ngin it bet yo Blei kata ga long nrai uklam bo kum ta pi uklam ong gum neru ba mangabar ga yeng jonga ngin yai nget bet au try kalong ban nget kade ga badai nrai uklam bo wat iga Ktien jinget pi uklam bo wat iga ga Ktien ga bong mo mangabar ga yeng jonga ngin up kermen be au try but uklam bo wat iga ga Ktien ro pen banu bo ini ga Ktien ga bawang mangabar ga yeng jonga ngin syakri au try hallelujah Pitip abau bo ita ga Ktien kamot kamne uklam bakla abau bo kadan ga mineng ga bejeliu kadan ga jingmot ga badai na ga Bynta jongi gi kon jo blai tangin orang haleluya pi syakri yo blai ong blai daga dok nuot barok ba daga men sim barok ngan kren kendiat kamne la da don blai jo fi gi bampat syakri yo blai nga Kwah pin bo igini ga thong men dau snam ba pinong halade mentau snam te ngan syakri yo blai tila da na preng jongi pat ki blakam syakri yo blai ngila kam syakri yo blai ga Kwah pin bo igini ga thong bana lor ka ba pila syakri yo blai mentau snam pin le kamba arsha hallelujah pinga perkat igini ga Ktien jo Joshua wat nem klat ba Joshua de ba bod yo ne mentor jo ba kraw Moses ngelaju keren ni gini ngan cu bantang kendiat nganem de repeat palat nama ngeladap keren ni gini pi wanem klet bau ni Joshua ulet bo gini Ktien syakri mdai bau bakla dai bau yo mentor jeng yo te nonglam bakin championship spiritual father jeng Moses ulapet ba yo Moses ni Joshua wala lagi kon Israel ki klam dala ban perto bod yo ne Moses wala daki way pat ki klem dala bandana khtia kejat jong ne Moses u Joshua te uladana khtia kejat bat nganget ketu ka Ktien syakri ka ba open mi u Joshua pitim ne am u yo na Moses tongin ong lang amen ngelaju kren ni gene ngong la fi wat bahai ga Bible la fi yet bahai ga Bible u Moses ga parbo let panu paro
ban pelat no igi kon Israel naga jingsha ring merau hagang tepo Egypt Moses uang palat si pausien paro pelat igi kon jonga igi kon Israel bakin Sohthri U Blei tagin orang amen uklam orang Moses pelat igi kon Israel bakin enjoy rikanan bo bahai kata kajing shisha uklam orang pelat ko paro igi kon Israel Bagin laban enjoy ga dot bergangap rikanan kata ka promise jo blai unsa ai tang ba naga shentor ba naga Ktien jo Moses pitem na mo Moses uklamong bagin enjoy life uang pelat igi kon jo blai bagin Sohthri U Blei piga Ktien Sohthri kada ka crowd pelat pitem ka bakin jadok ka Ktien Sohthri kada ka kampok ndiat Mereka bagian zaman siam, kedai berkrau, tongin orang lang amen. Piga Ktien Sohthri, kedai ega berkrau pelat, ngan benur rubangan melaban selot iga tamin taga janmit. Fiu Moses udah skoto syai gini, baladau Blei ulah pelat yang ina Egypt, ke next step kedai ban Sohthri U Blei. Ladau Blei ulah penem pi ulah say naga pertai ke senjam ke bot nang ta kedai Sohthri U Blei compare pidang naga nu ke cap compare wala da pidang struggle in life pidang excited ke jingim pidang excited ke pop lene bar kanu ke jinglong ke bam internet ke bam Sohthri U Blei compare mentau snem boy ini ke thong Sohthri U Blei Ban nga ibo Moses utep igata ban ulah tap au Joshua baru Joshua ruang gomne ladam dan Sohthri mano Ri U Blei baim mengatengan Sohthri haleluya blei pembo igata ka thong mentau snam belan filet gi Jaka bela Jaka pule kedua ke Jaka U Blei ulah bo ladam dan batrek ban buram U Blei baim ladam dan batrek ban Sohthri U Blei mafiti yang bet ban Sohthri U Blei Pingai naga Bible yang ni ke Ktien Sohthri ke crowd kata tang kendiat ngan sulam perang kendiat yang ni ngan 4 poin je main message plate ban nga na kini ke gospel ke John Matthias kelenong ke bakat ar pindapet na kini ke Bynta jang ke Ktien U Blei kedan ke wai ke Ktien ke ba lesi pin 6 poin perkat ngan pulin ado kini ke dekat ke ba kat san ter kat ar ke lendong gospel John Matthias ke ong Hendrayu Jisu ba ulah tip ulah let nyok nang ta tigi pat ba babon kilai bot yo ban ulah pen khia iki barok tiu ulah maham iki bakin 4 pen pau yo tigi dekat ke bakat nyau ko ongkum ta la pendap ikata ka bla thok do Isaiah nang itu lupa udah ong hakmi u Sohthri jonga ong lang bat nga ong hakmi u Sohthri jonga ngan pulih mengagong kami Sohthri jonga yo bang legit uba jonga ha uba mensim jonga kas ngau ba uangan bo yo mensim jonga ha u pitip kani ke kran no ke kran yo Jesus Christ pindah pulih na ke kitab Isaiah lenong ke saupuar ke kran sepang u Jesus Christ singap ba tang kendiat ngan ngam tang kendiat pinga i ke Ktien Sohthri Kadai ka bakrau pelat. Nama kamdai ka Ktien kabala tau la nila ai daki brio ki badana ka pertai. Sekabangan ngam kendiat. Ka Ktien Sohthri ko mga ong haga bagan zaman sim kadai ka bakrau pelat wala haga bagan jadok ngi ken pok kendiat. Pitip ka Ktien Sohthri kadai kamdai ka Ktien pertai. Togin ong lang amen. Ong sa sisian amen. Ktien Sohthri U Blei kamdai ke Ktien pertai ngala puli mentan nagani ke Bynta jo Matthias Isaiah ulah da bietoi gane uang ba undawanu Jesus Christ uneu de Sohthri jo Kwah pi kambon ngi ong ba Jesus de kono Blei hoi dei ngam ong ba kamdai Jesus de kon jo Blei tongin ong lang amen Jesus de kon jo Blei Nai finda puleno Matthias bau kudau yo Isaiah wang ni bau Jisu udai u Sohthri jonga
Pi ka Ktien Syakri, kena ka beladon naduk ketai ka Holy Trinity, naduk pempat tahu ka pertai. Ngan ngam tang kendiat. Pi ka Ktien Syakri kam dai ka Ktien pertai, kena ka Ktien ka bau blai labo, naduk shua ban tahu ka beneng ber ka kynduh, kena ka jinglong lai away. Nganem kren palat di kata. Pi tim ne am u Jesu Christ u Syakri u blai pa. Tengin orang amen. Pindah pulih lay kam sedin, kau ang bau mensi makut, Syakri yo blai pa ba dia Jesu Christ. Tangkan diat kau ngan ngam. Pi ka Ktien Syakri kam dia ka badang mi kensan hadin jauh Jesu ka pertai am, kani keladan nado shwa jaga beneng, minta ka dan ka pertai, bat la syai u blai unda wan syawngi, unda ai ka New Jerusalem, i ka taipat ka beneng, da ka taipat ka wei ka jingem, wat hang taru kadang don ka jing Syakri blai. Tongin ong lang hallelujah. Pi ka Ktien Syakri, kani ka makrau palat. Sama mo. Pindah pulih na ka kitab jimpen pau, to pulih bat nga, plit kam kloy si ka kitab jimpen pau. Kalenong ka ba arfuar, kini ka daytat ki last page jong ka Bible. Pindah pet na kini kalenong ka ba arfuar ka ong gomne, ngan pulih na ka dekat ka ba, ngan pulih na dekat ka balay, ter ka ong. Tiga jingtim bero, kanom long show, ukrani ka beneng, mdon jingtim show ong tay. Uang ke jingtim bero kan long show. Baga taga kat jong blai. Baga jong tau kuan lang brot kan don hang ta. Bat ki Syakri jong u. Kinia Syakri u. Ong lang bat nga. Ki Syakri jong u. Kinia Syakri u. Bat kinyo i ka kemat jong blai. Hallelujah. Aku hafin petang kendiad. Coba ngan poi siga message. Pi ka Ktien Syakri kena ka bakrau palat. Namar wat mod bagi jing Syakri kan kot tang mentah kena ka kynduh lani ka pertai. Bala syada pilayap bada pilayok lagi jong ka nong te beneng ba fin shong ka kynduh am. Wat a beneng ru ka jing Syakri kadang yai beteng. Hallelujah. Baga Bible ka itu ni ka ong bang ini i ka khmat ka jong blai. Ngakwa ban kren kendiat ka ne wala ka kham ngan kren lagi kren. Ai bagi jing Syakri jangi mentau snam. Kanam day na kanuno ka nongrem. Kanam day na kanuno ka motive. Kanam day na kanuno ka jing Sohthri. Kanday na kani ka lenong ba arfu ar kitab jing pau. Buang bagi Syakri jonga. Kin Syakri yang habneng. Bat kin yo iya ka kemat jonga. Pinga Kwah baga motivation jaga jing Syakri blai. Mo yo dan preng jangi mo ngim Sohthri ba hakanu rukam balai ngi haban Syakri blai Kwah fin Sohthri ini gawai. Ban Syakri u blai mdai ban yo ai dai ban i ga kemat jong blai. Pi ga ni nga klam Sohthri menchwa. Ngani tu kan dia lagi jong ga jingim. Hadin mangala Syiemlieh try. Hadin mangala Dieng U Blei mensim ko. Hadin mangala Sohthri gatu kat ni sipang ga jing penem. Pi men syang ngalong gumne ngalong selfish ba. Ngalong so selfish ngaperkat be tang ilade. Ban ngaperkat be tang ban im tip Sngi kum to. Yo dona pre jofi gi bamot kum ta sha skor ba. Ngaperkat le yun da Syakri U Blei. Ula penem tenganget ngalalat na dujok ngalapriang yu try. Pada kawai kasi nga sa poi sibneng da poi salit ru biang bet. Ngaperkat agda garukom. Bangon le yun da Syakri U Blei. Ngan su im tip Sngi malaga Sngi. Ngan kok ngo imei papa. Ngan le ba ngan im kot kat bala. Wala na nga bon gi jing trot bagi jing duna. Ngaperkat bangan long bay marway. Ngan im da don Bynta na mga de ubreu bam sngaw tenat. Ia ka babon breu hagi pormen shwa. Nga de wale ran bit baru bam sngaw tenat. Ia ka balong pat ba. Bang sngaw tenat ia ka balong kenja marway. Ban nga shit sngaw tenat ban pulih Bible marway. Nga duai marway. Nga worship marway. Bang nga de let Jingiaseng nga itu ifi. Wala ka por bang Shangeleng man let Jingiaseng mga Kwah U Blei ngalay be kambon ngalay maroy ngam ju kam lay bagi breu kira ka por ngalay bagi parlok nroy kambon ngalay maroy ngade bulong self-centered ado kata ngalong selfish ban ngapurkat bet tang maroy bet nda poi beneng ru nga imat dangadon maroy ho beneng ru imat biang imat ngadon kum kata ka jinglong gabam itnat menchua ngapurkan leyun da Syakri U Blei ngaklem Sohthri igani ka kitab jimpen pau arfuar bagong bagi ba Syakri U Blei kini benda ni gani ko jingkyrkhu mndai ban yo pisa
Ngim Sohthri U Blei ban yo title. Ngim Sohthri U Blei ban biang gani ka tai ka kerdan ka buram. Sohthri U Blei ban yo I ka khmat Jow Blei. Namar ka tho tikina syai kedar ka kitab Jimpen Pau. Manu bakin mayu Moses. Haga par buang, show me your face, God. Jingiaroh itu ke Jingduwai. Pen Pau ke dur khmat jamea Blei. Moses ulapani ke tanah Blei. Nado bersedang ke Bible. Siapa mau? Moses ulapani ke ta. Uang Blei jenga ngamuhon nang ini kamba. Ngakwai ke dur khmat jamea. Hallelujah. Nagtagadaw Moses super. Unia umdalong impress sige kamba. Wala daw dan kamba. Penban ka doon chung ugaday. Ban Sohthri ban U Blei. Ban yo I iya ka khmat Jow Blei. Bau ni Moses. Agaway ka ski uang try pen pau iya ka dur khmat. Baru Blei pitip na dito ka story uang Moses. Ngamlaban pen pau ila dia me. Namar ka jingkyrkhu janga ka kraw palat. Metang supet men sayap. Ia ka khmat janga mdan breo balaban yo I. Namar ki ben yo I ken sayap. Baru Moses hapo ka doano jangu dek utrang udah Kwah ban yo I ka dor khmat jangu Blei. In the face of God. Pinga poi perkat kendia dia gane. Sibon ba ki breu ki syek ya thok ba ki yo I pau yo Jisu. Dan ki bang apok snil bo Jisu wan. Dan bang ada yo I bo wan be markhmat ka don ka bagum ka taru don ki be ja shisha. Dan ki breu ki bang ngai yo Jisu. Dan ki bang ngai bo lek ki kti ne dan ki bang ngai bo lek ki kti da gum weipat dan ki bang ngai bo shong bo yeng ber gum ta ter bang syai perkat de gani. Hot pin yo Jisu. Nrai yo Blei pemi. Ngadon you way parlok be tray lang benswa. Unia gawai ke si upos ni you Blei. Baru ang ngala yo I gedur khmat Jow Blei. Ngala sedang arta tien namar ngamget ben I gedur khmat Jow Blei. Mawlai dem keren syai Blei. Yo Moses wang enam dan balaban pej gedur khmat janga. Baru ang I kata ke jingi ipau I gedur khmat Jow Blei. Baru unda batai kata ke ia kata ke jing batai jong ui kata ke dur khmat Jow Blei. Wala da ke snobang rengam denget. Yo tau parlok ngaklamong magadai na gamdai nga susgap. Reng ngau tho ba gamdai nga masok nga ngau tho tang kendia de gene. Mga yo ngau yo way breu Jow Blei wang bala da fi poi se benang le shai pinam laban describe lo Jow Blei. Nama ukraw wala do Blei. Pi Moses ruang ngakwai ka dur khmat jamea. Baru Blei kat yo Moses ruang ngakwa ban penitang bamlong. Baru dia Moses ruang ikon Israel. Sohthri ba U Blei. Namar lada yo I Moses ukwa ba ikon Israel ken yo I U Blei. Pi ka motif jang jing Sohthri Blei kam dai diga weipat ka dai bangin I ka khmat Jow Blei. Hakani ke dekat Bible kitab Jimpen Pau gong bag hakata ke Sngi ki ba Sohthri U try kindang yai beteng ban Sohthri U habneng ban kin suyo I ke khmat Jow Blei ngakwa ban tap apo jopi Bynta ke Sngi kade gane ai ba jing Sohthri jopi Bynta usnam la ni snam pat ki ban sawan hadin ai ba jing Sohthri jing U Blei kanam dai na wai pat kan dai bangi Kwah yo I ke dur khmat Jow Blei tongin ong lang hallelujah pet ba namala da pim dan kum kata pindan ki weipat ki motif wala da pindan ki motif ki badai ndai kam dan ka bakam kraw bani gane bakata de bangini I ka dur khmat Jow Blei hallelujah ngan ong biang se sisuen ke Ktien Sohthri kam dai ka Ktien perthai ka wan na bneng namangala puli mentan ka ong bau Jisu Sohthri U Blei. Natagadaw try uklam tiang ban ong ikatu kentien ba ukon jang ubreu Ukraine ladi uang ukon jang ubreu uklam wan ba on Sohthri U lani ba on yo Sohthri penban ba on Sohthri uang I didn't come to be served but to serve pi try uklam tiang ban ong ngan Sohthri pi mlelai ladagade bangan sat iki kejat jong pi kiba kampok ban ngaru mlelai namang awan ban Sohthri hallelujah kegerteng juga ni ke jingkran da si gadai Blei Kwah ayu nangi
U Blei Kwah ayu try na nga benepi. Ngelak keren ni ke jing siap tiang jo try. Ngam keren chui kita. U Kwah kita. Ngelak keren kumno ban U Blei. Iga taru nganem keren. Baru Kwah kita U Blei. Ngan keren ni gini. Uang syakri yang ada ke donbor berok. Haleluya. Ke jing syakri ke dia berkrau pelat. Aduh kata-kata ke bapinem lak mudur. Bagawai ke Sngi. Nganget ki bersyakri bah gani ke seperti. Kadang ke berkrau. Haleluya. Kadang ke berkrau ke berap yang apa defi. Tuangin pelit naga Bible. Naga ni ke Shiti ke jauh Paul sigi Korin. Ngan keren kendiat igi syakri ke jauh Blei. Hagan ke rukom gini benlong. Ngan aji kai gani. Pi ngayu ikum ni naga Bible. Finda puli ke Shiti ke beningkong. Sigi Korin ke lenong ke besau. Ngan sepuli ngan yat kendiat kum ni. Ngan yat kendiat kum ni. Ya kabang ayatu ipi mene. Sepang ke jing jenga. Tang kendiat ngan yat sepangan poi juga jikai. Ngam kuat fin miss juga ni. Ega por ke bang long selfish kum tu mencua. Nga perkat ba ngan su tip Sngi kum tu. Nga klaim dah skau tu ega Bible. Pi ngam penram ega jing tip Sngi. Ban ega jing dekat te galak ke tip Sngi. Tengam penram ega jing kot. Dai ban kot. Henry kita berok kim don jingmot ladang im syakri bah U Blei. Pia ba og syakri bah U Blei. Kamamot tongin don man le ai na kabantau Blei. Haleluya. Ladang pi thoi ka talong ngan ni thu dalang jong ka jingim baling apoy ka ta kamat. Don ai ban le ai na kabantau Blei. Ai ba mentau snam. Lada pimpat Julai ai nak mentah ke himau Blei sedang nak mentah senam. Haleluya. Dan nyau bahai giski mentah melap kau khat artli giski gilayat. Bat le si odan na brenjungi gi baklempat le ai nak mentah ke himau Blei. Dah fikir bah baru ngi ong bagapor ke yat sted. Pimlap kau layat woi benai hedin woi benai ngan ong gumne bo ini ke thong mentah senam. Bangan syakri bahau Blei kamamut ngan le ai naga bentah ke himau Blei. Haleluya. Ngai thu ila de kendiat. Pi aga por banga super khat kum tu ngan le tip Sngi kum tu. Ngan su kedang step ngan play Bible ngan let kum tu gi jing let ban ngan wan let jeseng ba ngan su em da ga jing em. Tip kat banga dang Kwah kum ta pen ban ngadang hap aga jing shat tu. Bagi dan ki gi banga struggle ga jing em. Kidan ki gi ba yak sat ki gi jinglong gi bamlong. Tip ngayat ba hi kumta ngakwah ba tang ban shu le bhai la de shimet ngam da perkhat igi wai ngam da perkhat igi himau Blei ru ngam da perkhat pelat ngasu perkhat ba tang bu ne Blei unem skosi yanga bat bagawi ski da ngayap tengan sepoi shebeneng mereka wai ski ngasa skoto pleng ketu baro ke jinglong ke basyak tu ke bam internet ke bam Diengdoh Blei ke badan hanga ke klem lat wat la dan ke jing temu ke babet. Wala lang doon kata kajing Kwah ban tip Sngi ban kot nya kamtau Blei plan ka klam lat dai hadu ka wai ka singalap bandela syakri bah U Blei baro ka jing te ka hap tagin ong lang haleluya ang wai ka singalap maka doon ka wai ka jing kren jong wai bril jong Blei ya kani hi ka mga kren menta doon ka wai ka snam bawong la pimle ai na kamta ka hima jong Blei kadai ka ba ma hadu ka kata yigi bril ki bla shem ka jing penem lada don na preng chongi gibla da shami ge jing penem ngakwa nginem shu kum to marwai nginem shu tip Sngi nginem Shillong nice Christian ngindale ai na gamtau Blei ngalaju kran ni gene ngan pin kan mau kendiat ngan mau ga por bo jisu khat igi sinran ki banding kong gi jong gitu gi saungot wong follow me wong bot yanga bat gitu gidang don ga jing sha to ga business ka bagia tong dok ha kita nak tu ke business ke apa, kedai ke livelihood, kedai ke jakpot jengki, bagi nak ke tong dok ha, bagi ki rencan bet tu ke jar dok ha, ke snok bet yuki kat sebelet, nama kita ke hang to, pinga iya ke wei ke Sngi, hadin buji suang follow me, uang board yang ah, bagi ni senran, kia board you try, kamu ki sedang ban syakri U Blei
Kisdang man kongo, ban ki bot, ban ka Bible ko ong kat bagi nang bot you try. Kila not dak ilagi jong ki jar, ban ka ikum ne bo try uklam le akum ne. Uklam ong I need to ka jar jepingan betat but one bot dinga uklam le akum ta. Ilagi itu ka jar kamat don barki. Tang balada ki don ban syukri nga kan sahab lot barok ka jar barok. Ngalap lagi jong ki jingem pleng de la kham syukri U Blei. Hot ki jing giwan. Dan Sngi way pat ki temptation ngam ong bam don. Tama ka tu barok ka bete menchua ka kenja Egypt ka bor Jingduh barok ka bele pitim nam Diengdoh da syukri ba U Blei ba tu ka jar ka hap. Nata ka daw nga sa skotho pleng nga try Daivan syukri ame ngan ong meng sajisin ka jingmot jang ka jingem ka long meaningless ladang im syukri U Blei. The meaning of life Kam don meaning ay gijingem. Lada pimot ban shu pedang tayu try bat ban select benang ngawai gesngi. Kam don jimot kita gijingem. Ka jingem ka don jingmot akmat Jo Blei. Ka de hadin ba fila syam try don ka ay ban let nam ta ka himau Blei. To ginong lang amen. Pingan puli no iga shiti siginong koren ka lanong basau. Plate na Bible jong pingan pinipi. Namagani ka kren chapang kisakri Jo Chris ka Bible ka ongkom ni. Tiu breu unyau yang ikum ta ong Paul. Habu ong yang ikamut ikijong Apollos kijong Petrus bro. Wong tu breu unyau yang ikum ta. Kum kisakri Jo Chris. Ong lang bat nga kisakri U Chris. Pika Bible ka ong hang ni. Kum kisakri Jo Chris. But ki sardar ke jingmayan ke Jo Blei. Nalor ka ni ka don kam ki sardar. Bo breu long balak ban syania. Henry hanga kalong ke ikam ibaret baon bishar yang ada pi. Lani daga jing bishar breu shisha ngam ju bishar wat ilade. Naman ngam tip ay persya ilade penban ngan om kesan nagata. Henry uta ubo bishar yang long utrai ken. Ngan pulis wa tanghang ta. Ngan penken mau yu pi gini dekat ke bening kong abang puli mentan. Kong tu ay bagi breu baro ken nyawingi kum ki syukri Jo Chris. Bagi sordar jang ke jingmayan ke Jo Blei. Kani ri ke Ktien ke baktik ke dot not jangan aduk menchua. Mana ke Bible English kong the stewards of the mysteries of God. Pitim ne am ngabat pi mdai ta mengidai ki kon Jo Blei ki bla yo daga jing sius pak ke snam jo baga wei ke singin select chapneng mdai tang kum ta. Pitim ngidai ki sordar jang ke jingmayan Jo Blei. Hallelujah. Ngidai ki stewards. Pi ngidai ki sordar, ki kenja sordar jaga jimayan Jo Blei. But igani ka Bible ko ongkum ni kabu hadin ni ka Ktien sordar nakhmat ka kren choy ka jinglong syukri. Upolang ni wong ngidai ki syukri Jo Chris. Hadin ka ta wong ki sordar jaga jimayan Jo Blei. Pitim na am sigaba mo. Ngaso tu kendiat tang kendiat igani. Habo ong jingmayan Pitim ka degay ka jingmayan. Ka dega gospel. Ka Jo Jesus Christ. Ka dega gospel ka jingmayan. Na mga idan sibon ba ki breu. Kim skaw toy ini ka jingmayan. Kat ba Blei pat ulaay. Hagi ba syukri U. Hallelujah. Hagaway ka singay kran ba way rang ba breu. Ngalingo iga jingkili jong U ka bangal persyang ban batay. Dega jingla breu jong barok. Renga khalam la. Gawai ka singa sa skauto pleng ka dega jingmayan. Wong gawai ka jingkili ka jingsya ka balong simple tama ban jubab. Magilat dega ni ka jing start breo ka palad. Wong nama uklam pat pleng yu try kata ka snam. Menta ay ngoy U Blei ula pleng yu try. Pite utau rang ba breo ang yanga. Wong gumne ngam skauto yu tau jisu jong pi. Sabama. Wong ngam skauto yang ini kerukom nget jong pigi Kristan. Bahkan itu kerukom kita ke senam jong Jisu. Kabala play naga met jong U arajar senam mencuba. Kata ngejuk ke senam kelaban side igi pop jong agi bangalek mencuba. Wang yang kata ngam la paypang ngam sengotu anu kerukom kalong applicable ngam sengotu anu kerukom kelaban penkot yang Ubo ita ke jingkeli ban ngarung la elet lang ban pin skauto bat kat balak ngala persyaman pin skauto nrem skauto. Hagawai ke skipat
Don segi wei pat ki brio ki bangi kren ki taru ki bampat priang yu try ki ongom ne ngim sngau tho yu to jing ong lai away maka ban sngau tho dan ki bam la ban pei pang ha nu ru kam nu jisu ulong she's % blay ba ga chu por she's % brio kim sngau tho igata dan ki bam la modor ba kum no mi pat wat na ga jing tap unu jisu dan lagi bam ngeci sendan artat baun sawan syau biang ia gamet. Pergi dan gini ki badan naga gospel, ki badan naga syukran bet, kedega jimayan. Tengin orang haleluya. Kani kami ni besok ban comprehend, ban skautot naga jabing brio, naga jing start brio. Kani kami ni besok kini baru kedega jimayan. Baru play uong, kini jingmayan, baru ngapilong ipigi sordar, jang kini jingmayan, haleluya. Pitip kaman jauh play kedai bangin, skauto igi jingmayan jauh play. Tengin orang amen. Tang bangin em skauto igi jingmayan jauh play, ladang em syakri bahayu play. Pi baleng apen poi syata. Mga ihang ni uklam weng upol nget du men sim khoi babo iki kentien naga bible bar uklam weng men sim khoi ya gani ga kentien syakuri bat sordar upenia jan ngan ome gum ni ai ba men tau snem ngin khamlong ki sordar joga jimayan jo blai habang jimayan ke babot daga jing start brio mla e batai nrai la dangi syakuri bhayo blai udan ke jing start blai ke baun ai hangi ngin skauto iki ba krau ki ba ganja blai tengin orang amen pingan peni kendiat e gane tang kendiat mangala kren sepang bengi de ban syakuri bhayo blai ngan ai pi tangi ke wai le si artli ke point la dan por pinda puli hang ni ke bible gong Kisakri jo Chris kini ibadai ban laban syania. Nganem Quran tani kata, uang nrai hangai long ikami beret ang upol, bon bishar yang ada fi, lani dak jing bishar brio, namar shisha wat ngamju bishar brio, wat iladiru ngamju bishar ang upol. Namar uang kumne, namar ngamtip persya wat ilade. Penban ngan om kesan negata henry utau berbishar nga ulang utrai ken ngan peni pi komno ban syakri bahayu blai mentau senambat nang dia syakmat aga jingim jongi lana filong lakloi kata tongin ong haleluya ngan peni tangi gawai le se ga point mentaga Sngi upol ubo igani aga bible Ukraini ginong koren nama ginong koren ki klumar wat ka balang ru ka tap confuse lang tu ka por pi uong gumne uang sengaja bangun marba film skautu berkela. Mereka buka upol ni. Uang ni, uang wadi bishar yang uang anam syak danu ban bishar yang ang upol. Uang ketika kam ke beret, uang an subuh beda kekentian madan ngam kain snap itu jingkran jafi yang uang yang wat ila diru ngam de bishar. Tambang anam kesan nang ta. Uang ngatip tangi kini gawai. Bayang ala da deban bishar they try. Sengapa mo? Hang ni fina pulis ngong mau kaba, ngong ulang perfect. Mdai. Sengapa mo? Mdai ulang perfect, mdai bu kop uang ngau bo biang lut pigi be duna ba pimbet ai ban pinbet yang mdai kata. Ngini check wat aga jingim. Lada dan ba pinbet yang ba ni pi lada ka dai ban pinbet tong ini pinbet. Hallelujah. Ndai pol uang gum ni. Uang bangadai usordar jaga jimayan jo blai, but kam tam lele ngadai usakri jo kres ngidai gisakri kiba sakri bahayu blai o pol. Tenamar kata uang gumne ki kmat jonga kinempet sepi, henry ki kmat jonga kinpet bet sutrai. Tilanangan keren menta legom ni menta usnam nang ni sekmat lana pimot ban syakri bahayu blai nai kemi segi breu kemi sutrai ngan repeat igata balana pimot ban syakri bahayu blai wat nam kemi segi breu kemi upol wong lana deban bishar ngate debe utrai hallelujah mangalalap na laga jong jingim. Let's say piru pinia kubur lam. Baga jing syakri o blada. Lana pi kami sigi brio te pin slosi bayi. Pinda kami sigi para brio.
Pin Sngi. But aga jing perkat breu jonga kambon ki jing Sngi ki jing diau men siem ki baja ga jing em jogi breu dai bagi kmi palat jogi breu. Mereka bau Paul wang ngatengan kmi bet show try bau nong bishar jonga deu try nganem shat da kumwai pat. Ngakan mau yu David buang ya gani ko wai ngakirpat. Ya gani ko wai ngan yai pan ngan yai kirpat bangan dan gis aga yeng show try baro kiski juga kerta jonga baru ong bangan le ikini ngan kmi iga jing itnat jong try. Uklam ong bangan pet Jowai, uklam ong ngan kmi sigi breu, sigi Diengdoh, sigi Balang, uklam ong tahu ong ngati ngan don ban Sohthri U Blei haga yeng jong try ngan kmi bet sigi jing itnat jong try. Tengin ong lang amen. Pinga I gini. Upol wong Sohthri U Blei hata kerukam ban lak ban shenia epi. Dengan namda keren pelat digata tangga wengan suban kemekenja advice. Balangi Sohthri U Blei te abing degi brio gi balak ban shenia. Baru wong hak ni upol. Kajing kmi jong aga de show try. Bam dei tangga ta ukren ru ye ga dot note ke babet. Ong lang bat nga ka dot note ke babet. Pi ka jing kmi show try kadai ka dot note ka babet. Namar ka dot note kadai ka bersyukur ong ka Bible. Ka Bible ka ong ka dot note jauh beriu kadai ka bersyukur. Ka bam don jingkerman. Ka besneu ong ka Bible. Wai ban yet kadai ka dot note. Wala nang ilayo ji kai sibon bang ini ban penbet ke download ban penbet gi motif ban quote ke download ke download ke tabaro ndai ha gadu ke rukam ubreu upenbet la ke jong ke download dan ngene ke wai galenti ba fi kmi bet show try la na fem kmi show try pitem nam kan kenriang dan gi breu gi ba kmi palat wat sikinong yalam. Dagi beri baap kami palat sekitai ki leaders. Katakan dia badai, mendai banyak lat je kata, mendai pitim na ban Sohthri U Blei bangin degi Sohthri jau try. Kadai ngile iki mendai na benta jong ki breu, mendai na benta jong no, kadai na benta try. Tengin ong lang amen. Ngai isi syai gani agawai ke Sngi. Ngayo gani agawai ke jing perkat ke banga Diengdoh. Nama dan ki breu ki ba phone. Ngai perkat gani ngas era do ta. Dan ki brio ki ba phone yang agawai ke step. Kum tu nyaw ba JA na mga dang duwai nga klam nga bu silent ni ke phone. Pero nga bu silent ni ke phone. Nga klam tip dengan alet tray sibet kendai ba J kum tu. Ba nga pet ke phone na po kali par mga dang start ke kali. Nga pet ke phone nga idan si pautli ki miss call no jo number. Ba nga perkat menum ni na mau di unknown number. But nga call back itu number. Itai brio iklam ang syu hello. Ila kren naga Jingduwai miang ila klad. Isu ang bet ila klad. Ngaling am da tip hai ka sedang gekut. Nama nga klempat shim kata ka phone call. Rayong ila klad. Nga qualify ka por idang iksat apo ICU. Bala dadai bidang shim meneh nyaw buje ngangai try nempat diap kawan gajing tieng nga try dengan dua nyaw buje nempat diap try mendai bang pen komik namar ngasngau lemi ki basyami kata gajing yap ngasausin ai kita ki breu ki basyami kata gajing ngau si yeng bang perkat elenti nga try takamot ledangi mes kilaban yap Larang im pick up ban dua iki kilaban yap nga perkat sa pitep nga nyak kali ngam skau tau namari keren dom palat iklam ong syup mongan bo noi ga phone isu bo be wot kum tu yang ilayap bat ila da dom shisha ban nga perkat sa nga try nga le kum no kum ini ga jat jingja nga le kum no try na mga skau sin iki bat try nga perkat anta pitep na am nga sayo i ga wai ga jing perkat wala nang gidan kami ginong duwai penban nginem na kmi palat syaki tongin kmi bet Sohthri palai ile dom ile kren bitarenga namar ikmi sangale se
Dia mengakop ila de ngashukran. Balai le skau si bangim let bat bangim poi bat bangim le iga bagi ong ki khot bon ba ki balong kum ta pe mde banga penram yi kita baro mde banga penram pidon kam yi nong duai pidon kam yi bre jo blai re tang kawai wat ka taru bo kham sidin nga kwa ngin khmi shwa sho trai naman ngai yi ni kawai ki jingjang ne pol wong shwa jang ne wong wai utau Apollos wai utau Paul wai Petrus wai Yohanes kini tangi breu udah blai uba penman Ukraini kata pindah play ke background juga ni baru angum ni nanti dau piru wat dia pet ngingir ngim da pet tan sepi baru dah keren ke Ktien ke bakam kendiat baru ang yang ati dia ban bisharum dia mafi dia utrai ukmi becu utrai ngan angum ni abang keren ini ke kubar syukri bayu play mentau senam da syukri kam arsya laisya yo blai mentau senam ngakwa bafin bo ini ke jimbut ken mau indang sedang yu senam menta indang sedang du benai buat mai uban ningkong ken mau igani bala fi syukri mentau senam nai pet palat sigi breu pet show try hallelujah namar ngan ong be igani ke wai la fi kimi show try wala da fi sya pen mong ru kam lelai Dagan kanunu ka bam skau tenat. Dagan kanunu ka ba film damon. Dagan kanunu ka ba film da skau ba. Dagan kanunu ka ba film da skau tenat. Pitem nam la kmi be igi kmat jampi show try. Umlelei daga Jaka ero. Umlelei daga wan ke jingpang. Umlelei daga wan ke jingdok. Umlelei daga wan kanunu ke jingiasyllok. Ngakwa bagi kmat jungi kin kmi be show try. Namar ban syukri bahayu play kedai tang katagalenti. Ngan pen EP sekendiat. Ngan pulih show iga Bible sa pulih mapi mangape iga tiga porgal ajan daptat sigenta. Pindah pulih lot nagani iga Bynta siya pulih na mari gani hab ay daga Bible study. Siya pulih mapi yang upol wangkum ni ngalapendai la de shapi ngalapenya day what you Apollos shapi Ukraini kata wang ngalapenya day kenang tang nagaway bangan nemle meng. Bat bangan ngan peni piru pem day bani le meng Ukraini kata. Tang kendiat ngan Ukraini gani. Baru orang udah penihari lah dia hadu Hamadan. Sepuluh lot mapi. Orang ada bebet pipi stad. Ngada bedok pipi reuspa. Ngada ubam skauto pipi skauto. Ukuran kumta ini ki brewa koren. Upinda pulih lot di Bible ko orang kumta orang namangi degi syukri jauh Chris. Namangi degi sardar jang jingmayan ke jang Blei. Baru orang namar kata kadau. Wang apa ni day la day shapi what you Apollos shapi pitep la nga bo baik tang la gawai ke Ktien pitep na uni wang la penret lot ila day hapo jong Blei but hapo jong pi de tang la gawai ke dau bang khmi show try hallelujah ngala jukran ni ke jing skauret kendiat ngan pen EP tang ke ni pet ban ngan ke shit na ke ni ki kam ki apostle gawai ke singa lap ke jing skauret ni ki kam ki apostle ke ba crowd de ta Pej bat ngan ki kam ki apostol ke lenong ke bahenrio. Kadang ni ke jingja ke Bible. Pindah pej ke lenong ke bahenrio ki kam ki apostol. Ngan pulis wai ke dekat ke bafra. Ngan sawan kam syekmat pat. Ngan ya da den syekmat. Pindah pulis ni ke dekat ke bafra ke ong. Baru Stefan ubadap de ke jing IA ba de ke bor. Ulale i ke jing le pla. Bat ki dak kla bakrau pedeng jauh pat ba. Sama mau ni ubriu bekerja Stefan. Kau ni Stefan udap dega jing IA, udap dega bor, udap dega jing lepla. But what kita kelak kita kerau kibot yo. Sama ma. Uni dia ubriu berkerau. Pindah pulih pat nak kemat ke ongkum ni. Nak ni dekat ke baar ke ong. Nangan pulih nak bersedang sendan ke ong. Dia kita giski abalaman bon gisenran. Lami ke jing knyum na gi Jew Greek yagi Hebrew. Naba kila hamle lindad. Yagi reu kan thai jangki yaga basam yaga jing ai isen ai yaga bala ke Sngi. Tiki taki khat argot aba kila khot shaki yo pat ba gi senran. Kila ong kamlong ke ba ibet ke ba bet yangi ban etno yaga jingilap yaga Ktien U Blei bat ban shakri yagi met. Namar ka tago para pinikmi nyongot girang ba na fi. Kita ni kan nama bah kita dap du mensim. Pada ke jing start ngin thong ki. Halor kan ni ke kam pindah pulih ke Bible ke angkum ni. Dekat besau ke ang henrai. Ngitingin yai ne ke Jingduwai pada ke jingialap ke Ktien. Dia kata ke jing ang kalau pen skau bah utau pat ba berok.
kom ta kila jet yo Stefan u breu badap rega jinget do men sim bekhoit ba do Philip bat kom to ter nganem pulelot ko afin petchenga so pule mo fina Bible pigadon gani ga jingjan mangan kran ni ga jing skauret tangkendian kadang ni ga jingja ka ba ndagala roi ga balang kila ya bon ki senran ong ga Bible kila man bon ki senran kadang ga jinge kaja haplang jong met jong Chris jong balang sama mo de kila ya kaja ki ong ba kila ile lindet ban sam jingbam kade ba sam jingbam gane wala da Bible kasi ga ong ga jingle isnai kade ba sam jingbam de people da Bible pareng kong la le lindet igi reu kan thai gi te gi widows igi badok but klame sam ba shu igi jingbam ba kila ya knyum na mar bala le lindet igi ta ba bitep nam ka rung ka ta ga jing knyum shigane ga balang but ki pentep shigi sinran jo jisu but the pentep shigi sinran jo jisu bitep ki le umno ki ong kam long ingi bangin le ye pet no igi ta but bangin igi jingelap igi Ktien U Blei but bangin Syiemlieh igi met ki ong kam biang ta ngingi de ban yelap ngi de ban duai kini ki bat ile de jrong kini ki jong petras Sabah. Deki ong ngiting ide bet ban Syiemlieh U Blei ban yelap ban duai ngim de ban yele sam jing ba mang the. Na da dau ki ong ngini le no ige wai ki ai ige wai ga suggestion. Ki ong ngini jet no nreungot ki rang ba. Bakin pet ige ta ga kam. Bar ki ong ngini jet ige ta ki nyaungot but wai ni kita ki nyaungot ngalingo bagi jet kat you Stefan. Ha ga wai step nga pule ga ni ong try unu Stefan udah bersngauret. Ngala puli pi nega dekat ke bafra kong uni udah badap dega anointing ke bakrau udap do mensim udah nega jing ai udah nega bor uni Stefan udah badap nega jing pela bar kong wat ki dak kelak la negi miracles ki jah ba uyat u Syiemlieh uni Stefan sabah. Te uni udah beri bakrau badan si drang la dengan syukuran baik. Aga jing isya ke ministry jo uni ke krau. Ngai bawat ke sermon jo Stefan ru ke kham jrong mane ke sermon jo Petras udah berubah crowd udah nega anointing udah ye ke bor ke ikhtiar jo Blei nega bang lingo tami Stefan ke longkom ne bahaden bagami ke jinge kaja de kami ke jinge kaja ban ye penbiang ke bam ke di na minta ki breu ke bedok bagi kentai pitem nam ki je di Stefan kat Stefan God you do pray ubangan ong no lada udan menta nginem not ban pak ra tanggawe ke syukiru yo ngino ba yang mame Stefan yala mame magi dakla gi bot midani ga anointing midani ga jing ai but uni Stefan ga lengo aden miki ong ngiting in yalap ig Ktien U Blei in Jowai metele sam jing bam igi gi kentai but igi bedok uni ong to ba Bible ga itu bo open read hang tangan sa Sohthri plang upol Ukraine hagi koren uang komne uang ngidegi Syiemlieh jo Chris ngin penret lot ilade namar ngikmi Sohthri haleluya ngan ong komne la davidan ka anointing ka bakrau ka do ka noro rangi dan ka jing penslek na ka jing kot na ka jing lat na ka gifting ka bakat no ka noro ka bakat Stefan daga deban Syiemlieh U Blei ka no ka kerdan tong ini Syiemlieh bahabat U Blei tongin Allah amen. Nginem da Kwah mola da dai bangi long Stefan tengah try ino bele ma ai yang ada ni ka kam nginem long kom ta ngin long ma Stefan but what upol ru kat ga jing start jo upol ulai ong mana kita gi ba kham bam da start kita gi ba bet da nga bo da ka Ktien fi wong pi start ma fi nga bet manga wang pia rius pa mapi ngadok mga pia biang mapi ngangam biang wang ga biang lot kita baro tangawai ngati ngan Syiemlieh hok bet U Blei haleluya video ga jing Syiemlieh hok U Blei nga Kwah pamenta usnem bo jingmot komne kabening kong gade pi kemi bet Sohthri wat kemi shigi breu nga Kwah sakawai ru gade rung shigi jing skauret ka badai namar pitem na em wat la davidan ga jing penslek ka ba jrong ru u Stefan udah ga jing penslek ka ba jrong uhiar shemadan penban ga i ga bakrau tam ga ba kiwe gi klem da yu i u Stefan ga por ba lentam mau yu u yo i U Blei haleluya ngakran na do mena bangin yu i ga dor khmat Jo Blei Moses wong ngakwa yu i ga dor khmat jame Blei kitab jimpen pau kong Syiemlieh bai U Blei namar ga wai gisgi ngin yo i mar khmat ban ngin i ga khmat Jo Blei wat u Stefan ru kong ula yo i U Blei u i ga benang belakad de tana ga wai ga dau u Sohthri bu dei
Syukri Jauh Chris. Kekubor ke mga keren minta ke Sngi gadai. Ayu U Blei U Kwah bangin le. Minta usnam ke Kwah ngin syukri kamba U Blei. Daga bangi kimi bet show try. But daga bangi rong syuga jing sngored. Ngan keren setang gawai ke pain. Pindah pulih lot. Naga tuga city sigi nong koren. Ngan pulih mga. Ngan pulih kendia tangai gawai. Naga dekat ke baar. Uang bat ngin ye 3 minut. Ong lang bat nga daga sur ke bejam ong. Henrai ngin ye 3 minut. Ubo kita ke Ktien U Blei. Ngan keren lah sigata. Kwah ke worship team kan ready namang ini Jingduwai. Uang lada fiken po yang ngaru biang melilai. Lada fia ben yang ngaru melilai. Lada fia roh ru melilai. Lada fia pendan buram ru kam melilai. Lada fia kumno ru uang henrai ngan yai 3 minut. Pindah pulih bah daki translation ke Bible English ke ong henrai ngan build up. Uang henrai ngan tay ke medjo Chris. Ngan kerantang kendiat. Haba ong syukri Ri-Bhoi Blei gadai. Tongin dia tay ye ke medjo Chris. Hallelujah. Tongin dia tay ngan kerantang kendiat ye gani. Pet bah ke jingim. Makan ni keren ye lade. Pet bah ke jingim. Bana ke jing syukri Syiemlieh U Blei. Kana mi problem penban ngin solve problem. Keren kendiat ye gani. Namang keren chuan ing kong ye lade. Plan ngai ibaga anointing kabau Blei pun sle but igi beriu jong Blei iba bon ke testament ke berem ke bertemai ngai plan open sle agawai ke Nonglum pitem ke jing pun sle kam don kam microphone kam don kam pulpit podium gomne pitem ke jing pun sle kam don kam stage singap bahaya nga ke jing pun sle kam don kam instruments gomne Kajing pun selak kam dan kami gini ki lights badi gini ki LED bad kum ta terta kam dan kam kajing pun selak ke dan kam ye ke problem bakan dan kajing MJP bad ba pinang ban solve ye kata ngai u David u solve wala ka por bala pun selak u do Samuel lawan mo ngetip lo dia tu kajing jingja la pun selak u David na udang day teenage udang kena samla la pun selak u on the Bible pen ban u ne u khlam long em word pen ban u khlam yo word ye tu ka pan ngiat em ka Bible kong ulet kloy sete shalom namar bapa ukpa pisngam kan pen wandor ukpa jo David uangom ne David ngatip ba me yo jing pen selak tangba men haban solve joy ke problem hayeng namala da memlei abi gilang brot ngin sayap kum ke yeng bau ne David wang o papa tongan kongo ye me ukpa jonga wala nga don jimpen sle nganem kwa igini ke bajrong ngam kwa cats em ngam kwa pans ngats em ngan let ban solve problem ye ki problem jonga yeng sem ngan ong bang sejisen hapor bo ukpa pa you David wang kale ra tifen ni kita gi hinman une wang ngan le ra namada ngam le ra tifen kan semi problem ngan kan kindiat Tapi Kwah ige jing pun selek ke bakhamai drong madau snam nang ban solve the problem. What nem create problem? What nem tau jing klumar? Pastor la keren mencem te yo wari Bible study ngin kenriat naga jingi kaja ngin nem dai ginong tau jingi kaja ngin solve ige jingi kaja. Lalu ada yang jing syukri, ada jing emcimet, ada business, ada yawahat, kat apa dah, ada Jaka bela, ada school, tong ini pet yang ni gawai, bagai jing pensle, kedai bangin solve problem. Baru ni Apostol Paul orang ngan 3 minit ngelak pulih mentan. Wang ngan 3 minit nama ngan tay gini ke mat jokres, ngan empen mi problem, penban ngan solve the problem, ngan longer jubab, ngan longer solution, ngan longer taga jubab. Ye ki jingiasyllok barok. Pitem nam ki syukri jokres ki dani gini ke Bynta. Kebening kong kedai. Gi kimi Sohthri. Ngan repeat kata. Baga baar kedai. Bafin rung si ke jing sngored. Baga balai kedai tay. Ye ke Ri-Bhoi Blei. Ye ke mat ke jokres. Kani ke kubor ke banga ai kerteng. Ayu Blei U Kwah. Yang ibangin le ngan khot ega worship team kam kloy chikamad Ayu U Blei U Kwah
naga jingim jong awa jong pi mendau senam. Berkata kadai bangin syakri Ktien U Blei. Ngin Jowai gini ke klebat. Bakat baganangwan ke worship team sekhamat ngakwa ngin dia yang lang gini ke por. Nganam khot sekhamat ini ke janmet. Penban ngin Jowai. Nama kadai lang ya barok kamde tang Jowai ar. Ngin Jowai shwa kata ngin ya aingo shwa U Blei. Ngin Jowai bu Blei un penla yang apa dia pilang barok. Bangin syakri Ri-Bhoi U Blei mentau senam. Tangin leiban aingo shwa U try ke Ktien U Blei. Natangin samane U try but ngin Jowai. Tangin aingo lang U try. Hallelujah Lord. Hallelujah abakopa. Try nga aingo kopai ke Ktien ke jome. Try nga aingo ke jingdarekat. Jome kopa. Hagadi ke klipmat ke try. Try nga duai ru kopai ni ke klipmat. Ban kmi shome. Ban aingo ime kopai. Tangin shu aingo U try sipor shabangin ruai. Try nga aingo ime kopa. Melakhat ingi gi syakri gi jame. Melakhat ingi gi sardar jo gi jingmayan. Ke hima ge jame. Melakhat ingi go try. Mdei tamangin gi khon gi jame. Penman melakhat ingi kopa. Bangin le naga benta jome kopa but namta ga hima jome go try. Nabar kata ngashu aingo ime go try. Try ngashu aingo ime kopa ni ga klibat namar ga Ktien jome go try. Thank you Lord. Tangin yamani U try shipor. Thank you Lord. Shipor ngin mani U try. Thank you Lord. Holy Spirit. Thank you Lord. Holy ngin mani U try da taga Jingiaroh. Kmi shu try ni ga klipman. Ini kmi shu try. Shipor ngin roi taga Jingiaroh. Dav kmi lenti ga Ktien U Blei. Dav kmi lenti. Yes Lord. I ab kmi na be ko try. Abang imani be ko try. Thank you Lord. Hallelujah Lord. Bet you try. Long sensitive human simacoi.
Jingmane, Jingmane, Jingmane. Thank you, Lord. Oh, I get right, give that shit back. Thank you, Lord. Tongin kner lang ikti sungi Sohthri. Tongin kner. Kner Sohthri min Syiemlieh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ragi kner ikti sungi. Kalbaga music kadang yaat suki mian. Ngini Jowai lang Jingiasyllok. Nabaga ni Ktien kamday tang iway argod. Kani kaday naduk ki bedang long aga jinge. Haduk ki belasan. Bangini IT bank laga jonga jinge menaga janbet. Banong atrai penla ingi medaus nam bagin kham syukrime. Ke jingem kamdan jingmot ladangim Ktien U Blei. Ke jingem kamdan jingmot nalor kata kal adab dap lupa de jingiasyllok. Ke kitab Deuteronomy ngalak pule. Blei wong le ikani gawai. Syusyak Ri-Bhoi ngai daga dok nuat barok. Bai daga mensim barok. Tongin dia let kom ke jingkut jingmot Bynta daga Jingduwai. Ke Kwah ngin dia kener lang ikti jungi barok. Kwah ngin dia Jowai lang Jingduwai. Piru Jowai ngarungan Jowai nang ni kinoi lam jungi Jingduwai. Wamentau senam ngin kham Ktien U Blei bani ke bela let barok. Bani ni gi senam gi bela let ke jingem jungi. Ngin kham Ktien U Blei. Kwah aba ke Jingduwai bangin dia Jowai lang mentang kwah ban bo opo jopi gane. Damut shishan daga dok nuat barok. Barong atrai penlai ngan kmi betang syeme mentah. Walang ngadon kami gi para lok gi para breu gi para ba Ktien. Walang ngadon kami iwe. Ringan kam kmi syeme. Ngan rong siga jing ngauret. Ban ngan tay. Kat ba finang kener gi kti jofi. Kat ba finang khabreb gi khmat jofi. Tongin let ban Jowai lang ani klemat Jingiasyllok. Tongin ni Jowai. Hallelujah. Hallelujah, Holy Spirit. Alright, Jowai. Pan ke jing IA no play. Pan ke jing pensle.
When the Lord come fila shakri utrai, fin shakri come along. Let him pat you shakri. Pimpan le ai na bdaga hima Blei pan bor Bynta minta fin sedang ban le ai na bdaga hima Blei oh sedang ban duai yes Lord terang ada duai go pai ki kon jame ki ba kabrep ki ba kner ki khti shame go pai nero ki badang long ge jingat ado ki bala san go try terang ada duai go pai ni ge klip mat hallelujah Lord terang ada duai go pai penlong ngi de ge jing ai jame go pai try jisu ge duai go pai ni ge klip mat try ai ngi bangin don ni ge don oban shukri bhai me go pai terang inem shuyat kom to go pai nginem shuyat kom to go try hadin mingila shame me go pai hadin mingila shame me go try jisu anginem shuyat go pai penban go trying in the shukri bhai me go try nginem shu hair go try nginem shu shaken ting go try hai ka wai pat go try oh yes Lord try ada duai go pai ni ge klip mat ai ngilang barok go pai ni ge klip mat ba men tau snap na do benang sedang gom ni go try ngin shukri bhai me go pai try ngin shukri da ga bangi khmi bet tek shame tang shame ba tang shame ngin khmi go try trying in kami tang shame go pa try penrung ingi go try abing in don go pa abing in rung shiga jing skauret ban ngin tay go pa nginem tau problem go try aba man tau snam ngin solve problem go try daga long hayeng asam daga long jaga tray jaga pule daga long jing shikri play try na galong hangno go papa me bo igi go try angin degi ba tay ga met ga jam go try ngin solve igi problem go try but ngin shukri bhai me go pa thank you Lord Jesus thank you Lord thank you Lord thank you Lord trying I go ime go pa namar ga ni ga janmet namar ga Ktien jame go try namar ga jingdar kat jame go pa ban ga nget ko try lyngba ga ni ga jing shakri ban lyngba ga Ktien jame ngin mi nang ni go try jisu gi brio kibla pensat bor kibla revive ko pa daga ben jing pensat bor ke jing pensle ke betmai ke beto yang ina ne shekamat abangin mi go try daga jing pensle ke betmai abangin mi daga jing pensle jo men simako ke betmai ngi bangin yat go try news number shi snap daga we ke jing tmu go pa bangin shukri bhai me go try bat bangin le ai na daga hima jame try nga I Lord shabe go buram nga I Lord shame go jingo ke kerta jo Jesus Christ Jowai amen but amen tangin oi roi try lai se na kasur go jam you try. Tagin I get top to you try. Can I see the poor hey chairman? Pilaban shong. Kayo sa sisian pan naman ta Ktien U Blei ka bang yo lyngba iba ka long ka chingi kai naman ta chim ka chong iba kumno bangin nang hakaban shakri utrai haka chim ka chong ibaro. Tene ka por injaban poi sa kawai ka Bynta bang injaban lum ya ka chingayo. Te swa bang injaban lum ka chingayo asobhaban khad iba bijoy dekhar injaban duai ban pengentang nam ta ka chingayo. Pa hadin ka tangin sa yo ya ka praise worship injaban yaro kato kan depor. Hadin bang layo ban lum ya ka chingayo. Hello check. Pengentang ka chingayo.
Kopa jungi ba benang try Jisu bi ngai ngo me try kini kapor kopa bi. Yo kopa bi kini kapor ban syakri me try Jisu bi. Ngis ngongo kopa bi je kaba mela ai kini ke ktien ke jong me kopa bi. Kabalong kopa bi ku jong ke jingem kopa bi ke ktien ke jong me try. Kabalapan su sit ye kim donot ke jungi try Jisu bi. Bagi dah ngau thu kopa bi bagi ke ktien ke jong me shisha kopa bi. Kalau kenteu kalau pensan ke jinglong men sem ke jongi kopa bi. Ingat ken pa bi je kini ke por kopa bi baka wei ke men sem ke bayo ngau ye kini ktien ke jong me try. Yo mat ye ke jingkyrkhu kopa bi. Bat kumjoro try kini ke por kopa. Ngiwan kini ke jing syakri kopa bi ban aingo ban ngau burom ye me try. Mar mela kyrkhu ke jing em ke jongi ko pa bi ha ke jing em ke jongi ke paman la ke sngi ko pa bi na du ki khon hap ke beriat ki khon samlai ngi ki long kemi ki long ko pa ba ki ba he basan baro ko pa bi kum na try Jisu bi ye walam ke jing ai ngu akhmat jong me ko pa bi changni ko por bagini ki jing ai ki jongi try ki na long shisha ki ba mela kyrkhu ma me try Jisu bi bagina long a try ki ba bet ban pen try kam ye hima ke jo me try Jisu bi ban pen yari ke gospel ke tien ke jo me ko pa bi banga duai ko pa bi ha ke kliba kini ke por ko pa bi mana pen khoj mana pen kentang no ma metrai kini ya kini ki jing ai baro ko pa bi ba ka wei ke kti ke ba no ko pa ha kini ke plaju ke jing ai ngo ko pa bi ngada duai ma da kyrkhu ki ko pa bi da ke jingkyrkhu ko ba lai pho ko ba nru pho ko ba shispa ko pa bi bagi nang la ban bet ka kam ke jo metrai bagi nang seiso ko pa bi hala ke sngi ko pa bi ki khon ki bala kyrkhu ki jo metrai ngaduai ban pen kentang kini baro ha ke kerteng ke jo trai jing Jesus Christ. Amen, but amen. All the chains are broken. I have been set free. Every word you've spoken watching over me. How can I stay silent when I hear you call my name? Living in your presence, never be the same. I've been found in you. Now I'll sing your truth. My lips to shout praise. Now I'm meant to all my lips, 'cause I see the wonder of loving grace.
'cause I see the wonder of amazing ways. I'm thinking while I've been found in you. I've been found in you. Now I'll sing out your truth. Now I'll sing out your truth. As you sing it right here, I've been found. And I've been found in you. Now I'll sing out your truth. Now I'll sing out your truth. You know what I'm singing with you? And on my lips they shout praise. And now I'm gonna dance through all my days. 'Cause I see the wonder of loving ways. So much joy in your embrace. Makes you want to sing and celebrate. 'Cause I see the wonder of amazing ways. 'Cause I see the wonder of amazing ways. 'Cause I see the wonder of amazing ways. Hani ke janmit sesien pan ai khu blei lang ya phi barok blai yo bandar nak di Jaka. U blei blai yo bandar ringkat bat phi pinmi nang ni nak kacing sok kacing kemen lyngba kacing dorkat kacung tuang. Ai khu blei ro ya phi ki ba pek lyngba ko online stream. U blei ro nang yo bandar ringkat ya phi barok. Tene ka por ka dan kacing pen bena ba kacing pen bena ba kacing pen kan mau ba Sngi Tuesday kan dan ka Bible study yang ni ka Jaka ha ka por san steng. Tek si tho deng kan dan ka Jingduwai ha ka por riu ba chi. Ba la Sunday Mistep hakapor prabace kan don ka Jingduwai ha kan ka Jaka ngaya wer ban kentu ya phi ba pinyo ban yawan lang pinyo ban nginyo ban ya duai nginyo ban ya soi limba ka Jingduwai limba ka Jingduwai kalong ka ba ai bor ka yarap ya ka sim ka chongi tene por ngin poi sa por ka ba in wai no ni chi sa kring a subha ban khat hi pastor set khong la ba in yo ban pala yang ngi da ba khu pan wai te Kadang kau ingin pemana, syawal ingin wai ni ngapor ni kelemahan. Aku ban Shillong ban appeal ban ong sifi barok kain. Bangina ni ngapor ke Grace Worship Center ngim jupha ino ru ban lum bisa hakakertain ke Grace Worship Center. Dan manu kiwa ale kumtai belawan sifi approach sifi subha ban pentip lam Sngi kublai shibon. Tau ni ngapor ni wai no. Trying you an akhmat jome gopa ni ngapor hakani ke jermiat gopa. Ngai ngong isongo ablay try ka jinoran kat ka jome bat ngi try kanat kopa nubas dang ni Jingiaseng pa try ju ni po ni klip mat kopa ngai ngo try kanat bangiyo banyaro ban mani me blay ba kraw ko pa try kanat ngai ngo try ngilang la banyo ngoi ka Ktien ka jome try hagani ka Sngi ko pa try kanat kopa mapen kan mawing ngi pen slore ngi try kanat bangin mani mangin shakri kam hai me try kanat hagani ka snem ablay kan try kanat kopa Ngai ngo ngai ai ko boram shame ko pa ngdwai ro kum jo manang kyrkhu shari jame try bla ai ka Ktien ka jame try ka yeng ka sem ka jango nang bless nang kyrkhu u hagi liang ki Bynta baro ko pa try nang ni shakhmat ko pa ngdwai ro kum jo try ni ka janmiet yang ilang baro do ni ka Jaka try ba pek ni yon kum jo men kyrkhu ki menyalam ki try kanat ko pa man ai ki jingkwat ka jingkhya blai ka jame try men kyrkhu ki kam ki jam ki jongki nang por shakapor ablai ka try kanat ko pa man daman ke man sumari ki try agarongami ka yang ki jongki ka man la ka Sngi ko pa try kanat ko pa bar kham tam try nga duai ko pa mikidam klat ban ai ngo yame hagi ke baro tribe ki shame ka jim ki jongki try kanat kinam ban pet batang shame ko pa try ublai blai ba khraw ko pa try ngi ai ka boram shame ko pa Buai no ai ba ke jingai try Jesus Christ ke jingai ba oblei ku pa lam ba Jingiasyllok ba thiang tom man si ma khoi ai ke bro lai we shang sa ban ngi kum jo record stak par thai na do man dai shubam jukut ru amen nginyaro atrai sin we are lai yaro you try ka Jingiaseng la wai ngi yo kublei ti lang we